Kada kažem kraj Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, pre svega pomislim na činjenicu da je okončanjem Drugog svetskog rata čitavo čovečanstvo u savremenom dobu po prvi put bilo u prilici da se suoči sa scenama masovnog i tragičnog stradanja dece. Po okončanju Drugog svetskog rata jugoslovenska država nikada nije prebrojala sve stradale dečake i devojčice, pa ipak u periodu posle Drugog svetskog rata u Jugoslaviji dolazi do afirmacije slike deteta borca. Afirmacija slike deteta borca imala je dvostruku ulogu. Pre svega, ona je trebalo da pokaže da su u periodu Drugog svetskog rata i deca stradala u borbi protiv fašizma. Sa druge strane, afirmacija ove slike trebalo je da posluži pomeranju dece kao društvene grupe sa margine ka centru društvenih i političkih zbivanja.